Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba AL hack ubalong ru noi lambah khmat jong ka Bharatiya Janata Party ula Kyrpad ki Paidbah nong thebot bakin jet bat ban Pynjop uba sanbor Sulai ubalong Kyrtong MP jong ka BJP na Shillong parliamentary seat ubani khon yak election sha ka yeng dor ba thau an Lok Sabha ka ban salong ha ka khatwei trek wiayong mentau snem ha ka jing kren bagila pasai kubor lo ong ba udon ka jingkermen ba ka BJP sa sien pan kan sayo bat biang ya ulakam sanchar ha Delhi ha kini kenti ula ong ba la ragi Paidbah ki jet bat Pynjop ke BJP ha kini kenti uba sanbor Sulai unlong urang ya sa na ka benta ka jing jong ka jela bat jong ka than chitai la mi ngi hi brokoi Ida do basdang ong baga parti BJP bagadai kan national party kadi ban contest bet ya ga election kamdam lele ga MP te bandangi sutunat sibun baga parti kala jet e basan bor Sulai banlong kumu candidate jongga BJP na poga Shillong parliamentary constituency pik kanong ni ladaki Paidbah kis gotho kini ban jet bet ya ga BJP Number Pynjop igu parti kanampo isnu ke parti BJP ke bad form yang ya ke government hapo center tila da jet ya ke BJP nang ni jet iba sanbor nang ni masabor la syong ba shkamat man pet ya ke jenun kam jong state bro go man pet ya jenun kam jong non isu tinak da daw ngilong confidence bagi Paidbah ki Paidbah ki start nang berjaga ban vote indirectly bahawa vote directly kemud kanung ke parti ke ban snai ka sarkar hapo Delhi ta kada ke jing shisha ka parti kala ong chua yenga hi banyane yang ka daw long ye ke jing sitom jur plat imei ba jing klat jung imei kamlong yenga ngala ya kran hayeng hasem bot ki ong kamlong ka babet menong ban chu dang chuja kum tu menyade ban mi Paidbah imanya ngi ada election ke BJP ke national party ke parti ke bomdan ke banyak lab ban job dan kata-kata ban ong machuan ban pen prabot lene ban plus vote ini le minus vote ini ke BJP hi ke plus si la ke jong ke jing plus kan job naman job dam ni election hi ke MP election wadah gi political party ru ke jingjet ke announcement jong candidate ke lokup cuhi na fair san ke kongres su kadang show announce dang menu ke BJP ru dang show announce unta ter borok ke political party demar pa kadang filing of nomination kadang non dang biang ke Kamu film confidence bagai BJP kan job